Kay semana parlarqanchis runamasinchejta yanapaymanta. Jesucristo kay haypapi kawsasaqtin pay predicarqa yanaparqa runamasinta, pero chantapis pay sayk'urqa. Chayrayku samakurqa atiyta mask'aspa Diosninchik tatapi. Noqanchimanpis haywawarqanchis suqta diyasta yanapanapaq, llank'anapaq, chantapis ayudanapaq runamasinchejta. Pero sábado separado Diosninchejpaq, noqanchik samanapaq, chantapis Dios tatata mask'anapaq palabrampi, oraciónpi. Kay libro de Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38 niwanchik. Discipulun kunaman nerqa, cierto puni, aska ahtapinaqa, llank'aqkunataq pisi, chayrayku qankuna ahtapinapaq dueñonmanta mañanaykichis tiyan llank'aqkunata, kachamunanpaq uqariqta. Mana sapanchik atisunmanchu tukuyta predikayta Diospaq qillqasqanta. Chayrayku kunan mañana tiyan aska llank'aqkunata kachamunanpaq Diosninchik, aska runasta gananapaq. Feliz sábado.